Angumbuhangu dan uriki matam bahi etinda bata patua mangarangiang rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandir tadi hana pulu ni miri malawata bayang. Do miri ala ama ma maningol awang majanga ama la tamu na miri mai mirio keritu. Nahu miri pakiring manyakala peting rong na pulu piak kali penaumu mata arua kau nutun daki permau rokama yang ngau matuamu. La tamu na miri mai mirio keritu maka rai kau do miri ala ama ma maningol la awang majanga. Amingu. Angumbuhangu na pulung dapat ihanda la rehiana welingu la buku wasiat na pingina mistikisme na kawunga yuhani la kawudu patu la mata haulu pala mata nomuna na pamanginjirunda yadu yaka la mata dambuna na mawana tunanu na pawangukai pinya tu bangahu nai alaya yakandea na tau na mapiaka yeu keritu banamai la pintana la hada tau. Angumbuhangu la tamu nai miri yeu keritu. Mistikisme. Yaya nama kawiningu. Papahiningu. Beri hamatuna pawiningu. Yakandia na pakauhuku nuna dia lalupi andanya yakanggaraya na pawukuna. Nama kawiningu bawana yadu yaka batat dama luaya rukuna banda tapinya yakanggaraya na ihina. Nuna nama rau welingu nama tubangu la lima tua. Dana kawandia batuna matawa kata dunjaku halanja. Palainya na kamus besar bahasa Indonesia nama kawiningu bawana na ihina yadu ya nangalangu papinya dangu batapadanya baninya i Allah. Angumbuhangu latamu na imirio keritu. Na pandita Daniel Listia Budi lambukuna na pani paringgitu la liuna banawuangu maluakangu kanadu baberi mapinguha la teologi na makawingu bawana na patutu palangatakangu pada pabanjarungu na pandamada lapa patabuku danya imiri rukuna tanji na membada tumbu lalurina na tau nimbihu na lulu. Lapa tandaya rukuna na tanji na pawuaya lapa paiyaya kanadu imiri yehu ba Allah malangatakaya banali la tolu hina hidedi ruku panamu na ingahumatua. Bapak jaya ruku la pakahaumu parinjumu lai miriyehu yana manda lamangu ya taka bana luhu welingu la unu eti mananya la papadanya i Allah. Angumbuhangu la tamu nai miriyehu keritu. Yadu ya na pembada ndamana na makawiningu bawana hina pa ingitunya paraina iyuhani la mata huratuna. Nama paweli etingu la papaiyaya nama kahaungu rukuna imiri yehu yadu ya bata paluha palangatakanya nimbihu na lodu lurinda. Bata paiyaya imiri yehu bana alaya dangu bana lila tolu na malangataka. Ndajia pakuya baru kuningu na matumbu kana rihi la pawua manu. Takalati baparai ruku paramana nangahu nai Allah. Namarama dala wikina nimbihu na tau hipeku na nyuda hida ngala parongu ya na papanina imiri Allah na maninja li la papiakanguda da wunangu dangu da papahurungu na nyuna yakat tapaniwanya nangahu nai Allah dangu nangahu matua tapi manya ya batuna dana tanjiku hitahangataru wanya nama tungunu. Nama kawiningu bawana jaya na mandulata
itangalangu lapa pinya, lapa kawarinya, napa ramanda, nimbihu lodu, napa kali ndamanda. Takai miri Allah, yaya napa kali pakiri, lapa tabukuta, yandia, lapa pahamburu dangu nyuta. Amin. Hupu na laya na pulungu na padihanda larihina yana malawanda tahambayango. Halamanya kala pating rong na pulupia kali panaumu, matawananga matuamu na makapipikaraha manukama la anda langarangiama, ilupang upamambuhang upaweli etima la palaku ya na pawukumu. Latamu na miri mai miri keritu makarai kau do miri ala amama meninggo la awang majangga. Amingu. Angumbuhangu, ambu merombadu, la like, subscribe, dangu matawa, bata pangalanya na padihanda, la rehina yana, la angumbuhanda bunda badaka, na tau na mapawai, la imiri, dangu na merinjungu, la patanda ya imirio keretu. Kanadu, nyuta, bata mariangga pandulangu, la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri, dangu angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda, wai mengolung wai meringu, welingu lai miriyo karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.